kardom pinilam thebang kedampang article hospital long Dr. Momita nangli kisungi promate Cholangremdet pena puthak sniliti hek pen nangli tumhana paklain to video pangcheng pontusna lahelu Kolkata long article hospital ladakelo Dr. Momita phan Cholangremdet hospital ke chengsi ke article hospital pen bustamila so lam ka pipsi la ke Dr. Momita ke ami thangsi chi suicide puya se lam pakrang lo sita me hokpet ke ami thangle nang suicide kali police atum long cherab duna bang phu puya la ke police tum long volunteers puya la police tum mane ogring nu padet padat plute ki ia abet sit matela dowai duru ke NP dun in volunteers lapen pai pai tarik clear ni bustami ko here do sak penang konang klang thula so hospital ala Dr. Momita phan Cholangremdet adim bustami thengrai rai delola evidence ka pangbu jia thesila hospital adungarai la jitu ka pathi adim bustami thengpirai rai delola pen la protest dam adim bustami thengpirai rai delo gunda tu wangsi lasi Momata Banerjee bang koilo lage madu abidi dagali la dakna ka eteke na dake BJP tum abidi puya sila bang ke koilo la volunteers long a gang long kacherab do na bang phutum sila so hospital matela Dr. Momita phan kapathi mate Cholangremdet adim la evidence hormu ka phainui sela tum bang ke wang sina ka etek sila so hospital matela protest adim bustami thengrai ra delo thengi I delo lapen la ICU room to nursing room bustami thengrai ra delo thengi I delo sob bustami la sila dak akuishon ke bang la Dr. Momita phan protest mate justice kilong nai putum yong sike theng pluti ku pi kam sike theng lang puyat bang sila dak bang akuishon bang rong lo la se hok pe la mangi la jitu Dr. Momita phan bang ka protest pi dum dum to ICU room la hai ka phainu galila Dr. Momita phan kapathi mate Cholangremdet la volunteers tuma gang sila justice amen pen sila so nursing room ICU room protest adim bustami la tumsi thengrai rai del la sia hok pe da bang la justice long nai pu atum le la ICU room ta ho nursing room ba thengrai rai kali la ke volunteer tuma gang sila so gunda tum sila so ICU room nursing room ke thengrai den ma dua otta kali la Dr. Momita ki thi ilota alam bang la puson lo anang tum la night shift bitangan anchu rapet lo anchu mai ke anang bang ke ni ilomsu seminar room sangdam joilang puja si anuvet dam lo la sila so inuvet ke dam hudlo amad ke anaraki man ke ilomsu bak sang joilang pu man ke amikjang lot lo mane inform bang doji la dak bo la sila so I bang ke panganat pen la seminar room na nang te tamane ke akehinu film lang lo la so fit pen si wangsi la seminar room nat wangsi Cholangremdet lo Dr. Momita aphan la so phi arenga huwa we ajada we pensi la Dr. Momita phana pranar mud det lo lapen la Cholangremdet bang ma duo muni takali ki su nanga chelang ko mane adon rap ta hola son takali lapen daga hospital long choklem chodam ko mani la puson takali la ke Kolkata long a police tum long kacherap dun inud a volunteers la ke kaprek takali lapen la thi ilot ta la ke illegal pensila phane ka pathi la dak masi hornang pa jun la hospital anu nat hor ka pa jun long pugala phandel ang la sila dak la so Dr. Momita phan ka pathi ke illegal pensi ka pathi masi hor ki jun det a fit pen pek plot anang phan la towar thupi wang pen anu nat palu chok si hela dak mi hinu a film palang et a fit pen padut long chok la ke dak kachera mate la ke illegal si ka pathi la Dr. Momita phan ke sining duk mimi la pen la Dr. Momita han ka pathi hus tame juta ta ho a choi la hai ke war bang CCTV long ke septang IC sidu la sila Dr. Momita phan ka pathi a hut kachera du na bang phu bang pitum an pustame jogon elo la pen apurial mate a hemi situm bustame justice bang long vek po la pen la kachera batum an do an bang jail la an chunang pola pen apran tame dam nang polake